Wigeze ubona intama yitwa Altai? Iyi ni intama banita cyane Kardashian sheep. Iyi ni intama ifite amabuno rwose ntatinya kukubwira ko aryoheye gukorwaho. Amabuno. Dore nyashi niko muzita. Iyi ntama izwiho kuba ariyo ntama igira amabuno manini mu ntama zose ku isi, gusa mu by'ukuri aya mabuno turi kwita amabuno ni umurizo wayo. Nitwa Samuel Mugisha, menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Ibyo nibyo tugiye gusobanura uyu munsi. Intama z'amabuno n'izindi ntama zitangaje ku isi. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe none. Niba utarayikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu buri cyumweru. Ikaze. Umurizo uragenda ukabyimba ukuzura ibinure kuko izi ntama ziba ahantu hakonja. Bizifasha kwirinda ubukonje mu gihe cyabwo ni ibinure. Ni uburyo bumeze neza nk'ubw'ingamiya zikoresha. Ni intama igira inyama iryoha cyane, hari amabuno yayo. Iba mu bice bitandukanye nka Xinjiang mu Bushinwa. Iyi ni intama ishobora gupima ibiro birenga 170 mu gihe ingore zayo zipima nibura ibiro 120. Umurizo wonyine cyangwa se ari amabuno apima ibiro birenga 20. Oya wiseka kuko izi ni intama zigira inyama iryoha kubi utaranaryaho na rimwe. Buri mwaka izi ntama zigenda ibirometero birenga 800, hari ibyo bituma inyama yayo cyangwa se zayo ziguma zimeze neza kandi zifatika. Ibi nibyo bituma iyi ntama ibimwe mu za mbere ku isi zitangaje. Itegereze. Intama mu moko yayo ni nyinshi ariko ziranatangaje. Ubwoya bwazo, ubwitonzi zigira, mu bwoko bw'ishyamba kugeza ku bwo mu rugo tworora. Dore ngizi ntama wazaganiriza umuntu uwo ari wese ubundi agahabuka. Ni ubuhe bwoko bw'intama butangaje ku isi? Dusoza turanavuga kuri imwe mu mico ugomba kwirinda igihe uri kumwe n'intama. Turavuga ku mpamvu utagomba kwegera intama iri kubangurira ngenzi yayo iri guhuza ibitsina. Zimwe mu ntama zitangaje. Intama z'amajeya isi ifite. Icyororo ni ubwoko bwitwa Altai Algari. Niyo ureba, ngiyi intama nini cyane uzigera uhura nayo. Nimvuga ko ari nini ubyumve rwose kuko ishobora guhagarara ku bugireshya na 1.2 mu burebure. Urebeye ku bitugu byayo ku buryo ishobora gupima ibiro 180. Rimwe na rimwe igeze no ku biro 200 binarenga. Amahembe yayo aratangaje. Amahembe yizingazinga mu buryo runaka. Amahembe ashobora kuresha na 1.5 ku buryo ashobora gupima ibiro 35 by'uburemere. Niyo mahembe y'intama aremera cyane ku isi. Igusekuye wazabariza ahandi, waremba rwose, warwara ukanapfa. Zikunda kuba mu bice bikonja, imisozi yo muri Altai, ibice bimwe byo mu Bushinwa, mu Burusiya, Mongolia na Kazakhstan. Dore izindi ntama, Jacob sheep, intama ya Yakobo. Iyi ntama izwiho amahembe arenze rimwe. Dore ukuntu kureba. Ishobora kugira amahembe 4 ndetse yagira kuri 6. Abantu bose batangazwa nayo. Uretse ko itarusha Icelandic sheep, intama ikomera cyane ikagira ubwoya bwayo bitwikira inshuro 2 bugerekeranyije. Ni intama yita ku bana bayo yabyaye neza. Raka, iyi nayo n'ubundi bwoko bw'intama. Iyi ikomoka muri Hungary. Amahembe yiburungushuye maremare ashobora kuresha na santimetero 50. Agenda neza yirambuye ku mutwe wayo. Ingore n'ingabo zigira amahembe yihariye ukwayo. Mu ntama habaho intama ngufi. Intama ngufi ushobora kuzahura nayo, Ouessante niko yitwa. Mu bice by'inkengero za Brittany, Ubufaransa, izi ntama niho wazisanga. Uretse kuba ari ngufi cyangwa se ntoya, zigira amahembe yigonze cyane atangaje. Gusa hari imwe mu mico ugomba kumenya mu gihe ugiye mu isi ibamo intama, kuko ni imico irakaza intama kubi. Intama ziri mu gihe cyo kubangurirana. Cyane nko mu gihe cyo kubangurira, zimwe mu ntama nka zimwe nini cyane zigira umujinya cyane. Amahembe yazo nicyo gikoresho zikoresha. Kuzegera ni ibintu byabera bibi cyane umuntu wabikinisha. Intama z'agasozi nka Bighorn sheep yo muri Amerika y'Amajyaruguru na nyinshi mu bwoko bwa Algari ni intama zigira imbaraga kubi. Amahembe yazo ntabwo ari kurisha ubwatsi,
Ni intwaro ziteye ubwoba intama zikoresha ku buryo zishobora kwica ikirura kinini cyangwa se idubu. Ziyakoresha zinarwana hagati yazo. Kwegera intama nk'iyi by'umwihariko igihe zibangurirana ni igitekerezo kibi cyane. N'intama izi tworora mu rugo zifite imbaraga zitangaje. Ubu intama yakuze neza ishobora gupima ibiro birenga 100 ku buryo iyo isekuye umuntu rwose abyicuza igihe kirekire. Intama zataye umutwe zakwangiriza cyane. Intama ni inyamaswa zikunda kuba hamwe, bivuze ko imwe iyo isaze izindi zirakurikira. Tekereza zose zikuviriye indi imwe rero. Ubaye uri ahantu utabasha gucika cyangwa se uri ahantu nko mu manga hahanamye urahanuka, birumvikana ibyakubaho. Uretse ibyo, nk'izindi nyamaswa, intama zagutwirira indwara zandura abantu cyangwa se zanduza abantu, nubwo bidakunze kubaho iyo ugira isuku unakora ubworozi bwawe neza. Ikindi kintu uzabwira mugenzi wawe akumva ko mutandukanye ku ntama, nuko intama zigira amaso ashobora kureba umuzenguruko wose. Dogere 360 bivuze ko ishobora kureba inyuma yayo ku mugongo, ku murizo, idahindukije umutwe na gato. Umuntu areba kuri dogere 180, umurongo utambitse wonyine inyuma yawe bigusaba guhindukiza umutwe. Wowe ni ikihe kindi kintu uzi gitangaje ku ntama? Turasoje, mwakoze kudukurikira. Hano tukugeza ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima. Tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe wakunze ikiganiro, manuka munsi y'video ukore subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rigira riti duhereza ibindi, nanjye ndashyiramo agatege dushobora kubahereza ibiganiro byinshi ku nkuru zitangaje zibibera mu isi. Ntibagirwe guhereza ikiganiro like, unagisangiza abandi kugira kigere ku bantu benshi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mukigikira. Dusubire mu mwanya uraza gukurikira.